Kad mi nešto zatalasa psihofizičko jedinstvo, moram nešto ozbiljno da radim i potražnja za poslom kreće. Godina 2022. Prošle godine pozva telefonom svoju prijateljicu Kristinu. Halo Kristina, znaš li neko kome treba pomoć? Rekao bez uvoda. O Bog te blagoslovio, reče, baš jučer me Koni pitala znam li neko ko bi mogao da joj pazi oca. Znaš ona Koni čiji otac živi u Torontu, ostao sam, ima 100 godina, treba neko da ga pripazi. O znam to, pitala si me prošle godine, bila sam zauzeta, važi, pristajem, dogovorit ćemo se još. Subota, divan februarski dan, malo prohladan, ali proljetno sunce već proviruje između oblaka. Podne, upoznah i lično Koni i njenog oca Pjetra, koji privodi kraju 10 decenija svog života. Oboje milog lica i bistrog pogleda učiniše kao da ih odavno poznaje. Pjetro obučen kao da ide u crkvu, a njegova kćerka, uskoro penzionerka, njegovana i obučena u odjeću koja kao da govori umjesto nje, halo, ovo sam ja. Oduševio me izbor njene odjeće, tako skroman i u isto vrijeme bogat. Zaključi da ćemo lako sarađivati u oplemenjivanju naših života i ostaduh u Pjetrovoj kući isti dan. Konđeta Koni, kako je otac od milja zvao, ode svojoj kući u susjedni grad, a Pjetro i ja lati smo se posla da napravimo ručak. Ručak nas je najbolje upoznao, ali je Pjetru ostalo da se pita koli je ova žena sad u mojoj kući, a meni ostade da se pitam šta i kako da radim da oplemenim naša dva života, on 100, a ja 80. Sreća dođe mi u pamet, rečenica pametnica, što hoćeš to i možeš. Pjetrova velika lijepa kuća u Torontu je u ulici koja je svojim obilježjima liči na malu Italiju. U ulici žive skoro sve Italijani. Svoju lijepu veliku kuću Pjetro je zaradio sa svojom suprugom Beatrice. Idu dani. Smjenjuju se obaveze uz italijansku muziku, Tarantella, Toto Cutugno i drugi, i filmovi Sofije Loren i Ginello Lollobrigida. Moj prijatelj Pjetro je mali čovjek, bistrog milog pogleda, 100-godišnjak, uz štap koji mu pomaže da lakše prenosi svoje kilograme i godine. Niko ne bi pomislio kad razgovara sa Pjetrom da on u stvari memoriju prekraja u sadašnjost i ravnopravni razgovor sa sagovornikom. Jedan dan došao moj sin u posjetu, donio nam voća i rado što je došao, a Pjetro uz smijeh kaže mom sinu, tvoja majka puno priča, i poprati svoj komentar smijehom. Moj sin ode, a ja pitam, Pjetro, da li ja mnogo pričam? A on odgovori, ne Bela, ja volim da ti sa mnom pričaš. A ja opet, rekao si to mom sinu kad je pre 10 minuta bio ovdje. On reče, no, to je bio moj sin Anđelo, pa sam se sa njim šalio. Shvatih gdje sam, život od 100 godina. Pri ovom saznanju nasmija se slatko, naglas. Naš narod bi u šali rekao, pomiješali mu se živci. Još jedno shvatih, nisu se pomiješali Pjetrovi živci, nego istorija života mog novog prijatelja sa istorijom svakog čovjeka, pa i svakog oblika života na ovoj planeti. Zaključih naivno ili mudro, sve se prelijeva ravnopravno, samo ne u isto vrijeme. Gledam pred sobom prekrasnu cvjetnu baštu i sa radošću zamišljam, možda se to zove univerzum, Panta Rei. Dok sam ja tako mislima studirala i preispitivala univerzum, moj prijatelj Pjetro je dremkao u svojoj udobnoj fotelji. Razbistrila ga popodnevna kafica, pa tako slatko ustane i u drugi oblik odmora, u svoju memoriju, i priča tek počinje o mom prijatelju. Ozarena lica od neke meni neviđene sreće Pjetro poče. Naš Bela, moja draga majka Konđeta i otac Anđelo imali su lijepu farmu, njive i voćnjake, a kad majka peče divni hleb, cijel kraj bi mirisao nekoliko sati poslije. Pravila je divna jela, a ja sam najviše volio pastu sa mladim sirom i pastu sa sosom od paradajza.
Izvini, Bela, ti nikad ne možeš napraviti takvu pastu. Znaš, ja sam iz Pagina, to je na Siciliji, blizu mora, zastao bi na momenat, pa progovori nekoliko rečenica na italijanskom. Nastavlja se monolog, ja samo slušam i ne dišem ozbiljno. Pagino, moj Pagino, nije daleko od Palerma, ani od Rima, tu je negdje, bio sam tamo. Promijeni se veseli izraz Pietrovog lica, uzdahnu duboko pa nastavi. Imao sam brata blizanca, zvao se Konrado. Ja sam nekoliko minuta stariji. On je bio nekako sićušan, bio je lijep i vrijedan, ali ode rano. Ponekad pomislim da ja živim dio njegovog života i da sam zato još ovdje, bude mi žao. Mnogo sam ga volio. Vidjet ću ga opet, vjerujem, i bude mi lakše. Naš Bela, ja samo pomalo dišem i čekam novi dio isterije. Moj otac je imao konje koje smo dresirali i svakom novom uspjehu se veoma radovali. To je bio život mog Pagina, moja Sicilija i moje more. Sjećam se voćnjaka nara. Imao sam jedan pod kojim sam spavao i budan gledao nebo kroz njegove divne rumene plodove. Tako Pietro vraća u život svoju memoriju kad telefon zazvoni. To je moja kćerka Conjeta. Skače bez štapa da se javi. Niti mu treba štap, niti ga 100-godišnje noge bole. Sve zaboravi. Nema memorije, nema bolova, a ni ja nisam tu. Samo on i kći Conjeta. Kakva radost. To se zove život. Momenti. Mart 2022. Jutro je 4 sata. Probudio me Pietro. Idemo, Bela reče. A kud idemo? Pitam snena. A on već obučen stoji kod vrata moje sobe. Idemo u Pagino. Ja sam riješio, a ti si neki dan obećala da ćeš ići sa mnom i da ćeš mi pomoći. Razbudi se potpuno, u nevjerici. Pita se kako je zapamtio, kako je moguće kad njegova memorija traje 10 minuta, a obećanje da ćemo ići bilo 15 dana ranije. Zamolih Pietra da prvo sjednem uz ranojutarnju kaficu i pomoli se Bogu, tražeći oprost što sam ga lagala. Razmišljam tako o događaju, ugledam neki zamotuljak kod izlaznih vrata. Upitak mog prijatelja šta je ovo. On sretno reče, to su moje stvari za put u Pagino. Imam šta da vidim. Ugledah cijel svijet pred sobom, ugledah cijelu putanju sunca i cijeli svijet u tom malom zamotuljku, sve zavezano kajše. Kućne papuče i u svakoj platnena maramica, pa češalj ogledalo, olovka i papir. Razbio me kao beton taj zavežljaj mog starog 100-godišnjeg prijatelja. Da ispraznim njegove i svoje emocije pitam, trebaš li još nešto da zapakujemo? Ne, reče, pa objasni. Sve sam zavezao kajšem kao kad sam dolazio u Kanadu. To mi je dovoljno. Papuče trebam kad tamo dođem da odmorim noge. Maramice trebam ako budem mnogo žalostan što sam se kasno vratio. Obuo sam nove cipele i odijelo, tako to je dovoljno. Češalj i ogledalo mi svakako trebaju da izgledam pristojno. Možda sretnem nekog mog rođaka ili druga. Papir i olovku sam ponio, da se odmah čim stigne mogu javiti mojoj kćerki Conjeti, da sam dobro, da ne brine. U tom momentu sakih svoje oči da se malo odmore od prizora iz makro i mikro svijeta. Bogati, tihi zamotuljak. Obećah mom prijatelju da ću se raspitati za uslove puta u Pagino i da put odložimo jedno vrijeme. Pietro reče, ok, i umoran svega utonu san u svojoj udobnoj fotelji. Poslije oko pola sata razbudio se moj putnik i pita, jesi se raspitala za put na uslove u Pagino? Čudo, i ovo je zapamtio. Nisam odlagala, uzeh telefon da se raspitam u uslovima za put. Ovaj put Pietro ne diše ozbiljno, već čeka novosti. Nema laganja, ali smo svaki dan iznova pravili plan kako lakše stići u Pagino.
August 2022. Jutro divno, ceremonija kafenisanja kad moj prijatelj sjetno krenu u monolog. Hvala Bela što se ti trudiš da makar u mislima putujemo u Pagino. Kasno je, a i ti znaš da me noge bole kad hodam i da teško ustajem i sjedam, ali vredelo je, vidio sam moj Pagino. Kad zaspim, sanjam sve što sam radio kad sam živio tamo. To je bio divan život. Pietro možda još nije kasno, rekoh da ga malo razbistrim. Kasno je, ne mogu da ostavim moju kćerku Konđetu i njenu djecu i unučad. Tako je moj divni prijatelj od 100 godina prebacio lopticu u moje dvorište. Pomisli, sad smo izravnali račune, moj prijatelju. Moje laganje i tvoja loptica. 1:1. Pietro je od tog dana pričao većinom na materinjem jeziku, pa se nismo mogli sporazumjeti. Nisam mogla da mu ispunjavam sitne ljudske želje, a i moj materinji jezik zove sebi i tako odlučih da se malo odmorim kod svoje kuće. Dan prije nego što ću ići kući, vidim Pietra, traži nešto ispod kauča. Šta tražiš, Pietro, pitam. Ma tražim one moje nove cipele, trebaju mi za put u Pagino. Na kraju ove istinite priče i fotografija, kad bi me neko pitao šta je demencija, odgovorila bih. Demencija je bježanje od realnosti. Kad bježanje i realnost se umore od takmičenja, nema neriješenog rezultata, jedna mora pobijediti. Pitanje koje će pobijediti, kao i u svakoj utakmici, zavisi puno i od navijača. Isto tako mislim, na jednog takmičara dovoljna su 2 navijača, novac i ljubav. Završavam ovu priču i spremam se da idem u crkvu. Ponijeću nešto novca kao jednog navijača za odlazak u neki Pagino u ovom Božjem šaru.